Bandung Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang disebut dalam Al-Quran. Temayang fun wahai kaum Nabi Adam. Yang ke itu wahai tungku bandum insan Allah. Yang kedua hai saudara Nabi Idris. Lam syiruga dalam mata netop iblis. Len Nabi no mata sepon pegat kapai. Gepeding kenan bala tentera jeni bekai Allah. Penabi Hud limang saleh nam Ibrahim. Yang tan murah sejahtera pengui halim. 7 Nabi Lut 8 Isa ngan Ismail. Yudi mina suruh Rabbi kurban nasi Allah. Sibla Harun sibla Musa ne Imran. Beketul sina don marit dengan Tuhan. 12 Dawud lemah lembut mangat su. Yang dile hanja dele tedang laju Allah. Yang kelebla ulun pegang Zulkifli. Nabi Sulaiman karya Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karya Allah hudep jino. 16 Yusuf belum pengetan samlaka Allah. Dan terupa Nabi Yusuf hai bahati. Bunga Zulaikha purmo raja nang dromengsi. 17 Syuaib umuka trek sepot mata. Yang jauh tungkat kemujizat Nabi Musa Allah. Ke-18 ulun pegang Zakaria. Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yaakob. 20 Nabi Yunus lampun ungkon Allah. 20 put ulun sebut Nabi Isa. Anak Maryam karya Allah na ayah. 25 sama kenang rakan metua. Nabi Muhammad pangulai Rasul anak Abdullah. Bandum Rasul 25 hai bohati. Jamberno budajino bela lole. Jamberno ba ulama Bandung sare. Teladu dohan arti letanyo mati.